Evo, Vesna, recite mi da li se vi nečega odričete u korizmi i kaj zapravo uopće mislite o tom odricanju? Pa, po mojem mišljenju i osobnom, ali i kao stručne osobe koja se bavi proučavanjem običaja i nekakvog života u toku godine, to je potpuno pogrešno postavljeno pitanje, jer u korizmi se ne trebamo ničega odreći, nego moramo u tom razdoblju, znači od 40 dana koje prethodi Uskrsu, razmisliti o sebi, o vlastitim postupcima, ponašanju, o tome kakvi smo i donijeti odluku da ćemo se promijeniti, da ćemo biti bolji prema svojim bližnjima, svojoj okolini i svijetu općenito. Tako da ja ću i u korizmi živjeti kao i do sad, ali nastojat ću biti bolja. Odlično, hvala. Evo, recite mi čega se odričete u korizmi? Pokušat ću sad reći slatkog, eto. Slatkog, samo to? Samo to. I to je već dovoljno teško, pretpostavljam. Da, je. Recite mi čega se vi odričete u korizmi, ako se ičega odričete? Pa ja se budem odrekao, umjesto ovoga gemišta budem na pive prešao. A ja ću se probati odreći slatkoga. Kak ide ideja? Kak ide. Ali namjera tu postoji, i s jedne i s druge strane. Imamo dobru volju, Pa bomo vidjeli. čvrst karakter. Vama ugodan dan. Hvala mi čega se odričete u korizmi, ako se ičega odričete? Pa ja sam razmišljala još danas jutro, pa možda slatkiša, šećera. Bilo bi najbolje da se odrećem cigareta, ali nisam karakter. Dobro, možda sljedeće godine. Bomo vidjeli. Hvala. Ajdemo. Evo, recite mi čega se vi odričete, ako se nečega uopće odričete u korizmi? Pa moram priznati da se ne odričem ničega. A poštivam neke one odredbe koje se tiču same korizbe, kao možda bu malo manje jela, eventualno, ali sad nešto baš određenog se ne odričem, jer u današnje vrijeme ja mislim da smo se već puno toga odrekli, tako da me u ovoj korizmi ja više ne znam čega bi se mogao više odreći. Evo, čega se odričete vi u korizmi? U korizmi, ama baš ničega. Normalno sve jedem, radim i to mi je to. Jer mislim da nije to vrijeme da se sad treba ne znam kaj raditi. Eto ga. Recite mi, tak cijeli život se niste odricali ničega? Ne, ili? nisam. Tak sam odgojena i tak radim. Da. Odlično, ok. Evo, reci mi čega se odričeš u korizmi? Pa evo ga, odričet ću se da se ne učim, znači trebam se bolje učiti, tako da većinom fiziku, pa da budem se učila više. Odričeš se lijenosti i kreće učenje. Da. Odlično. Evo, reci mi, Filipe, čega se odričeš u korizmi? U korizmi, pa probat ću se odreknuti slatkoga prvenstveno i malo smanjiti unos hrane, s obzirom da sam krenuo trenirati, vježbati malo, pa tako da je to nekakva prilika, evo, da se odreknem toga, barem da pokušam ako ništa drugo. Evo, super, držim ti fige onda. Hvala lijepo. Odreći u korizmi. To je toliko kompleksno pitanje da čovjek mora jako dobro razmisliti čega se je spreman odreći u ovoj godini koja je prepuna odricanja. Jeste si već možda ranije razmislili? Razmišljam još uvijek intenzivno i vjerujem da ću do kraja korizme doći do odgovarajućeg odgovora.